Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ukuthi-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi mali, kumahhala nje. Ukhiphe ngisho-ke nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uy'thole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke udaba ekulethele lona-ke namhlanje lithi-ke sekushubileke laphana-ke emva kokuba sonke njengoba sazi ukuthi-ke i-ANC laphana-ke ne-MK-ke ibinecala laphana-ke, icala-ke ligcine linqobiwe i-MK laphana-ke icala ligama-ke. Sekuvele-ke owenkatha-ke laphana-ke encoma amajaji-ke abephethe-ke leli cala-ke leli-ke. Kodwa-ke angifuni mina ukuthi-ke wezwa ngami-ke ngizodlalela-ke ikliphu-ke yakhe lo mlisa lona-ke uzivezile ukuthi-ke yena-ke uyinkatha-ke. Ngidlalela-ke ividiyo yakhe uyizwele wena usekucela kuwe laphana-ke usungene ema-comment section-ke mase uzwile-ke le clip lena-ke mase-ke uyakhomenta usicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke mase ucindezela nebhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje. Ukhiphe ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nayo-ke le clip-ke awuyithokozele. Nangu lo baba lowo oyinkatha, nangu lo baba oyinkatha. Namhlanje kade ngilalele icala le-ANC ne-MK. Wathatha uZuma, hayi siyambongela uZuma. Kodwa kakhulu ngibonga mina amajaji asekhona eSouth Africa. Mangakhona amajaji afana nalawo, singabonga eSouth Africa. Amajaji azoba neqiniso, angafevi inkatha, angafevi ANC, angafevi MK, angafevi EFF, angafevi DA, ahlale nje eqinisweni uma ukufuna ukuthi akhulume iqiniso. Lokhu siyakubonga ngokwenza ijaji namhlanje. Hlala eqinisweni ukuthi awukwazi ukuthi wena ngathi igama elakho ubuswalichitha igama, kwazi kwenzeka lokho. Babhayi ANC siyodibana mhla ka-29 evotini. Babhayi ANC siyodibana mhla ka-29 evotini.